Već neko vreme ste vlasnik maltezera, bišona, francuskog buldoga, pomeranca ili nekog sličnog malog psa i prošli ste sve: vakcinacije, razne nezgode, nestašluke, učenje osnovnih komadi i privikavanje na povodac, prve bolesti. Pošto se završila junior faza života vašeg malog ljubimca, potrebno je upoznavanje i navikavanje na period koji sledi, posebno kada je ishrana u pitanju. Mali psi imaju brži metabolizam, što znači da je njima potrebna hrana koja obezbeđuje više energije, pa je važno izabrati hranu sa višim procentom proteina i masti. Važno je i napomenuti da bi granule za male pse trebalo da budu oblikom i veličinom prilagođene njihovim malim čeljustima. Kako je rasla popularnost malih rasa, tako se na tržištu povećavao izbor hrane za njih. U toj širokoj ponudi, prvo bi trebalo eliminisati onu hranu koja ima primetno nisku cenu, jer je ona obično i nižeg kvaliteta. Takva jeftina hrana na prvi pogled finansijski je isplativija, međutim na kraju obično ispadne skuplja. Ona nije dovoljno iskoristiva, pa je treba davati psu u mnogo većim količinama. Samim tim povećava se cena dnevnog obroka, a džak hrane traje kraće. Džak skuplje, kvalitetnije hrane količinski se daje manje po obroku, traje duže, sadrži više vitamina i kvalitetnih elemenata. Na taj način pravi se višestruga ušteda u novcu. Velike količine jeftine hrane dovode do povećanja volumena stolice i opterećuju rad unutrašnjih organa psa. Iako vam se u prvom trenutku čini da ste uštedili kupovinom jeftine hrane, verovatno niste uzeli u obzir cenu dnevnog obroka, koja je sigurno veća u odnosu na cenu dnevnog obroka kvalitetnih proizvoda. Ne zaboravite da kvalitetni sastojci i mnogobrojni mikro i makroelementi u super premium proizvodima podižu imunni sistem vašeg ljubimca i stvaraju mu zaštitu koja doprinosi zdravlju i dugovečnosti. Kada birate hranu za svog malog psa, suzite izbor na hranu super premium kvaliteta sa višim procentom proteina životinjskog porekla, kao što je Premil Mini, koji sadrži sve potrebne vitamine i minerale, ali i lako svarljive proteine iz najkvalitetnijih mesa. Neki mali psi će pojesti apsolutno sve što stavite ispred njih, dok drugi neće želeti ni da pogledaju serviranu hranu. Ukoliko je vaš veterinar isključio sve zdravstvene probleme koji mogu dovesti do odbijanja hrane, onda je na vama da pronađete pravu hranu za njega. Kako biste rešili ovaj problem, za početak utvrdite vreme hranjenja i pridržavajte ga se. Sve ono što nije pojeo, nakon pola sata bi trebalo skloniti kako bi pas naučio da jede samo u vreme predviđeno za to. Izbacite sve poslastice i ostatke vaših obroka, jer je važno da pas ogladni. Proces starenja, ali i sterilizacije, odnosno kastracije, značajno menja hormonalnu ravnotežu psa, što utiče i na brzinu metabolizma. Tada ljubimcima treba smanjiti unos kalorija. Ako primetite da je pas počeo da dobija na težini, smanjite mu količinu hrane ili se opredeliti za onu koja je namenjena baš psima koji su seniori ili sterilisani.